Sanibonani wema-Afrika. Ake ngincengeke ngibhede futhi ningithuke nigcine la nithanda khona. Njengoba ngihlale ngisho ngithi manje ngithuka ngiyabona ukuthi kusho ukuthi le video yami niyibukile nayilalela nezwa kahle ukuthi ngithini yingako ningithuka. Ake ngikhulume ngomsamo ke manje lo nina eniwubiza ngomsamo. Ngesilungu bathi altar. Ake ngikhulume ngawo kumsamo ke lo enikhuluma ngawo nina. Namhlanje ke ngifuna ukunitshela ke ukuthi yini ke umsamo. Ningithuke into enizwile neneyaziyo nekhona. Umsamo isidleke sika Sathane. Lapho yonke inhlobo yemimoya engcolile, imimoya kaSathane, imimoya yezikhova, imimoya yamadimoni enilanda nina ngezindlela eziningi. Abanye basebenzisa amahlahla okuyilanda kuthiwa ihlahla lomlahla nkosi. Abanye basebenzisa impepho ukubiza lemimoya le engcolile. Abanye basebenzisa amakhandlela, abanye basebenzisa isnave, abanye bayahlaba benza imisebenzi eyahlukene, abanye bahlaba imbuzi, abanye bahlaba izimvu, abanye bahlaba izinkukhu, ingabala ngingaqedi. Yonke lento le eniyenzayo nilanda lemimoya. Abanye baya emifuleni bayolanda imimoya yamadimoni, bayolanda inyoka baziletha emakhaya egameni labantu abangasekho. Bayolanda imimoya yamadimoni, bayolanda imimoya engcolile egameni labantu abangasekho. Bese beyahlaba egameni labantu abangasekho, egameni labantu abasemathongweni, abasebuthongweni, abayilalele, abangazi ukuthi kwenzakalani phansi komthunzi welanga, abangasenasabelo phansi komthunzi welanga, abangasakwazi ukuthanda, abangasakwazi ukuzonda, abangasakwazi ukukhuluma, abangasakwazi ukuhawukela. Yonke lento lena niyibiza ngomsamo. La nishisa khona impepho, nisuke nikhuluma namadimoni, nisuke nikhuluma nemimoya engcolile, nisuke nikhuluma nemimoya yezikhova, nisuke nikhuluma nemimoya kaSathane egameni labantu abangasekho. Ngithukeni ke nigcine la nithanda khona, kodwa okusalayo iqiniso ngilibekile, nilizwile njengoba linjalo. OkaSontshikazi, okaMavungama, okamagizagiza, okaShandukandaba, okaDlekezela, okamancengeza kaKhali, okaMpangazitha, okaSontshikasi. Uthi ke manje ningizwile ningematshe. Ngithukeni ke ngigcine la nithanda khona, kodwa okusalayo ningizwile. Bonke abantu abakhonza amadlozi abahlupheki babuya ngokuzolala. Angiphinde futhi. Bonke abantu abakhonza amadlozi, bonke abantu abakhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kamenzi wabo, abahlupheki babuya ngokuzolala. Bongahlupheki physically, uhlupheka spiritually ngokomphefumulo. Uhamba ebumnyameni, uhamba ulandela imimoya emibi, ulandela imimoya yobumnyama, ulandela imimoya kaSathane. Ngiyaphela ke lapho, ungizwile ungetshe, ungithuke ugcine la uthanda khona, kodwa okusalayo ungizwile ungetshe.